Danas će u Beogradu svečano biti otvorena Međunarodna studentska nedelja. Ispred Gradske skupštine Maje Spirić, koliko stranih studenata je pristiglo u Beograd i šta je u programu manifestacije. Maja. Verice, do sada je u naš glavni grad stiglo više od 250 studenata iz inostranstva, tačnije iz celog sveta, sa svih kontinenata. A šta će sve ove godine biti organizovano tokom ove 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, najbolje će nam reći Nataša Samac iz organizacionog tima Međunarodne studentske nedelje. Evo, odmah da nam kažete kako će se studenti predstavljati i šta će raditi u našem glavnom gradu. Tokom ovih 8 dana festivala studenti će imati priliku prije svega da upoznaju Beograd, što im je tradicionalno omiljena aktivnost kad dođu ovde, jer vole naše ulice, vole program koji grad nudi i vole da nauče uvijek po neku srpsku riječ, pa onda svake naredne godine kada dođu vole da nas pozdrave na srpskom jeziku, iako je zvaničan jezik festivala engleski. Tokom 8 festivalskih dana imaće priliku da učestvuju na 10 radionica koje su edukativno-kreativnog karaktera, što znači da se u skladu sa nazivom ovogodišnjeg festivala Preuzmi inicijativu bavimo temama koje su aktuelne na globalnom nivou i o kojima svi možemo da razgovaramo. To su teme poput socijalnog preduzetništva, biznisa, razvoja tehnologija, zaštite životne sredine i naravno imamo one malo kreativnije radionice koje su usmjerene više ka umjetnicima koje se bave fotografijom, plesom, jogom i mjuziklom. Sad ono što moram da vas pitam. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu svaki put izazove mnogo pažnje, naročito oni čuveni defileji u nošnjama i sa zastavama iz cijelog sveta. Hoće li tog defileja biti i ove godine? Naravno, to je tradicionalno jedan od najpopularnijih događaja svake godine. Ove godine održat će se u subotu od 17 časova. Dakle, učesnici će šetati kroz uži centar Beograda sa svojim zastavama i naravno svi koji žele da osjete taj duh i svi ba nisu naši učesnici mogu da prodefiluju zajedno sa nama. Kreće se od 17 časova sa trga Nikole Pašića kroz Knez Mihajlovu ulicu pa do Kralja Petra. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Ja na kraju samo da dodam da je ovo zaista postala jedna od veoma značajnih manifestacija u našem gradu. Između ostalog, o tome svedoči i činjenica da su je podržali i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete. Kao što smo rekli, do 23. jula mnogo stranih studenata u našem gradu. Stoga, ako ih sretnete, pozdravite ih. Čini mi se da je naš osmeh i naša gostoljubivost najbolji pozdrav koji mogu da ponesu iz srpske prestonice. Toliko za ovo javljanje. Verice. Hvala ti, Maju.